Oh, helele, helele, helela, oh, helele, helele, helela. Rai Timor, olorosa, fiar hametimba cultura. Rai Timor, ohania rai, omak futuro aminia. Ohau rai doben, Timor lorosai, ami mak futuro ba ora in Timor. Fiar ba maroma, fiar ba futuro itara in Timor. Kalang diag ba maluk sirohotu, hasoro malu valeu hau Nabila Sagran iha programa Povo Nefiar. Iha episódio ohing lorang niang ita sebahare história nebe haktui rusi Evangelho São Lucas capítulo 5 versículo sanore sing hitu toru anore sing neng. Konaba milagre nebe Jesus halo ba ema moras ising tos ida hodi hetang fali ising diak. Ita sebarona explicação husi materek naing sira konaba sentido husi história idane. Nomos iha musika furak ida hudi anima ita hotu. Hanesang ime hatene ona, ia evangelho, maromak sempre hanoreng mai ita, o insa moris los no moris santo, hanesang ama maroma kelalehang. Tane, mai ita asiste hamutuk programane na kono esperança no fiar. Solog na doming nian ba maluk sira hutu ihan bede. Maluk dobin sira ia episódio programa Povo Nefiar e episódio dane ita hakarak atu reflete hamutuk no ita hakarak concentra ba Evangelho São Lucas nian capítulo 5 versículo 17 até 26. Capítulo na bema fura que teve escolhia conaba Jesus ninia ação, Jesus tinha atitude, compaixão, hasoro emanabe, mas precisa ter ninia tulun. How belevehan katek iha capítulo dane iha buat importante tolu kahat itabel reflete hamuto. Primeiro ita cara concentra ba Jesus ida nabe mas sempre loke an atu tulun ema sede nabe magbuka tulun no husi tulun husinia. Itahare Jesus sempre hamuto koema. Jesus ne moris sempre vai maselo. Então itahare lefuang ida nabe mag chave iha episódio dane makidane lefuang cura. Jesus cura ema la oscura fisicamente, Jesus cura ema de maneira integral, cura ema espiritualmente, cura ema psicologicamente, cura ema culturalmente. Então ita karabazeva lefuang cura ne, cura kat nia foco man, fofila fali moris, vai na ve mak buka moris ne, vai na ve mak buka cura ne, vai na ve mak buka isindiak ne, vai na ve mak buka salvação integral ne. No primeiro ponto, na vemos ita hakarak, hu somos graça, a ita hu se kitanian ser curado, ho Jesus tamba buatroa. Tamba ita ne fiar pessoal, não nemos tamba fiar comunidade idanian. E ita ne moris makidane. Ita ne fiar pessoal bele sonhita, no mos ita ne fiar pessoal bele sonha maselo. E fiar comunidade niamos bele soita. Ita ne ita tamava iha, segundo ponto, na vemos ita hakarak concentra muito bolo nara criatividade da fé. E a cena ne itahare, ema barak te tebes iha umalaran. E o insamak ema siranabe, hanesan belong, hanesan malok, usi paralítico ne, sira ne criatividade da fé, e sira ne fé hamutuk nian, dudu sira, estimula sira, inspira sira, motiva sira, leno sira dalan, anto lori paralítico ne, sato uma kakulut, soburrahun di uma kakulut ne, hatun paralítico ne, barre Jesus ne oi, atu Jesus toca ne, atu Jesus for salvação bania.
E dane dunia kita kada khusus nessa graça comum de baita hoto. Kata haunia fé pessoal, bele soia Marcelo. Mas vemos é Marcelo que fé comunitária nian, fé comum de nian, bele soia moçal. E acontece dunia. Ao de tama para o terceiro ponto, iha episódio de né e tare oinsa, é muito tu hak foda, ho evento de né, evento salvação de né, evento salvífico de né. Kata sira hahu atu tau fier metem liu tamba Jesus. De facto, ia grupo que kuang ida, ia ema ida rua, na bema klahak solo, ho atu salvífico da na bema Jesus salo. Ia itane mori sanestane, mosanesan. Dalabar o esforço toma na mim da carca tu halo por dia bem Marcelo, sempre ia ema na bema klahak solo, sempre ia desafios. E de duli, mas Jesus acará tudo vacira. E graças a Deus ida nessa conclusão, e também que ponto Ikus, 4 pontos de ikus liu bita kara reflete muito makira ne. Sira be fier, sira ne dalan luan liutan. Sira ne visão hare quando bamoris klean liutan. Sira ne visão, sira conceito quando ba nemaroma ni misericórdia mete liutan. Atitude na be sira manifesta, sira louva na maroma. Sira agradece na maroma. Ba graça cura nian, ba graça salvação nian, ba graça fier nian. How convida mau além sira hotu, ia programa ida ne, ia episódio ne, povo ne fier, at ita tahu na fatin fier, ia ita ne fier pessoal, e kita haluan gadak, ema seluk ne fiermos, bele soihau. Ida ne me ita husu, nesta graça ida, criatividade da fé pessoal, e mos criatividade da fé comunal, que fé hamotu kida nia. How desejo me meu hotu, tempo dia kida, atu medita klian liutan, quando vem beneficiar, oinsa e me continua, moris e fiarida para Jesus, a maneira pessoal, mas que está luan, dimensão comunal mais importante beita. Husi kita nian, atu na imarom magsoi, husi kita nian, atu na imarom magbali, husi kita nian, atu na imarom magfo liberdade, liuboso é maselu nia fiar. Bai bihoto, tempo que manakira, no graça na imarom magnian, tu na fatim baimi. Amen. Ma ore nesan ita tonga na mais labarik ne o sida ni mai hak tinga senia ide mais liona so katan senega ore so de mais liu o halbo tut conforme ne karak Mostly enjoy recha, contente recha. La vela es ni aso, na faculia los, mursi bela contente, vela lua agradece tuan kabara. Amnalos ma. ai ne maroma ki he maroma liur ma turun di tani wan sirba Au fier katak ne maromak se harai milagre ba familia rumah heliur na bat fa nang meten oal. so turun hau kuliah lai wala ver gasta di toni tempo buat ne bema khalo contente Watu bana be, aso. Ona pa kulia ne rona lai. Musama ko hanesa me hela de. Apa be? so wala bela ne sani wala bela loro sani helde Eh, apa? Você contente recha, enjoy it. Sério, mas faltamos. Hasong, dia kelai. Atuan be. Desculpa. Aula tenitra. Ita semana. Ni hawa kau. Ai, kau. Dia lai. Hau dia kan isa ware be bang. Be atuan be. Outside tur kuliah siram ai. Tora thode danang nini. Ah, pasti ono kelaya ser lo kela ho kare. Musar biru ret. Tor mat. Tahu dia kasong. Hanume sore na ba. Bele ason durba numa. Kuis ma hore tau. Bele ka? Bele.
Son, tur telai ha bola no mala. Diak. Tarde ma. Hai, betar dia kau. Filana, Sim, eu filo na ma. Hawa no colega ni motorat. awarnya ne be, selalu ke tur dia. Nia barada. Terlau ba mai taba. Ma no colega mane. Tari main. Betar dia kaleno. Sim mau diak main. Ya problema motor. Sim main. Dia kakau matene kono bahadia motor. Rona ya kau, putulung ema tu ita hetang muris rohan laik. Nebe putulung ono kolega ne holaran tomat. Dia kama pronto ta ajuda no colega. To dia kimro tur kuliah ba, hatama balaran prepara buat rumah eta Tuhan media lain. Diak main. Ko lisensa. Te langsung bare motor. Son, hanu mais zeladora e igreja. E sempre fanon me ami atau nafati fatulum ba ema. Tamane hanesan milagre ida. Kau, tam sam ita kuna hal betruma, ita precisa saya oração. Son, udah serani ita thank you agradece ba buat nebe kita hetan. Ita bele goza contente hite ni moris, hemutua, mai be hanoi na fatin katak, tau na fatin maroma ke hite ni oin tamba maroma ke moris rong laik. Akau haham pronto ona, bolu oni kolega mai tar moso ona. Akau bolu moso ni apa halo hela lutu ya kutuk ne mai ham media ona. Song. Oni motorat ka? Son, anu pai husu. Ah, sim pai. Oni motorat ka? Lali ka tao. Akau hatene insa tadi motor. Ini lali ka tao. Ini matene ba irane? Sorti dia kau hetang kau. Dia molo kita Tuhan ita halo rasaun lai. Ko di Padre, di Filho, di Espírito Santo. Senarang amin. Dia dali datang na Jesus. Ame agradece ba Moris, agradece ba hang nebe ita haraik Miami. Iharai dane. Haraik na fatin ita ne doming Miami. Miami ni família. Ba ema nebe precisa amni tulung. Hanoring ema hotu hatene agradece ba Moris ne. Amin. Iha tempo neba, iha bing aling neng rua no sirane avo mane ali jadu ida. Feto orang neng rua ne honarang ana no Valderrama. Lorong-lorong sira sempre tau matang basirane avo ali jadu ne. Tambah ho kondisang ida ne, abo samba sempre hiru seledet. Nia sempre reklama kona bania kondisang ali jadu ne. La iha vizinho ka família seluk, nebe hakara kabesik no ba visita nia. Acepto. Nia be uang neng ruane. Pasin ne kituan. Onin habone kaka. Hey, waseda. Anu kafe ini be. Tande thabla bele lao. Tinggi sayan sama kiaka. Abo, hoto na. Halus labar ki. Atene galai. Ami hatene abo. Ami mahakara kajuda abo det. Imi hanoin ha presim ne ajuda ka. Nega. So pari mate dedet. Ante simi moris. Ne ha service makas teona. Atene galai. Imi rono na sidau. Jesus vem cura emang moras lepra ida. Saida, repete tok. Ofiar ga? Hola atene, realidade katak, ita rona dei. Buat sirane, bosokat tebes, ita la bele fiar lai. Mai be emang moras lepra ne hanu tiun rasi. Saida? Olha tio. Tu ironya noin, ita precisa ba soro no husu ajuda ba Jesus kalai. Haula hatene. Tu iloni hanoing abo samba sehatang kalai. Haula dong hatene. Mai be, ne tande titarea ne sang nia sempre heroes no triste. Nia se nunca belecemos realidade katak nia ne alejado. Será me acontece? Sema que não vai. Sensacioné. Saya mane. Husi kau. Abo, favor de calma ituang. O cara kau tu kalma.
Abuza hau karik, hatun hau. Calma. Husikau, para, husikau. Husikau, para, husikau. Belum, hak matek ba? O bele ba agora? Será que Jesus até tem babo? Jesus hal milagre bot. Jesus perdoa hal. Então, obrigado por honrar a família. Também se Amy, a ver compreende. Pensamos que eu agradeço para Morris. Bom dia, pai. Bom dia, mãe. Bom dia. Teresa, Him, maroma ko foben sa maita. Nai, Hafier maromak se haraik milagre ba familia balu atau fo hano India ko itane orang ne. Tambah Morris ne, layak solok ne be makrohan laik. So maromak date nagbele fo Morris lohan laik. Alok telespectadores Sira, Aunia Narang, Elder Martins, Hanesan Catequista e a Paróquia Catedral, Ohin Hauhakarak, Kulia Ituan Konaba, História Bíblia Ninia, Neve Iterrona, o Evangelho São Lucas, capítulo 5, versículo sanulur singhito toruanulo resineng. Yanaba kuliah konaba milagre nabe Jesus halo ba ema moras isintosida hetam fali sindiak. E evangelho ne hakarak haturu maita katak dalabarak ita ema sarani o lorong ne ita precisa consciente katak ita baibaimos halos sala barak. Quando ita wainhira halos sala, makita mos hanesan ema moras isintos kaparalítico ne. Então ita o insama kita tubele motiva itanian atu ba presenta itanian ba vida sacramental sira. E a vida sacramental sira maka hanesan dalan ida nebe ohi itarona e evangelho katak emas balo lori ema moras ne pa buka Jesus atu fo isindiak bania. Então ita seranimos wainhira ita hatene kategita ia sala ita precisa ba uma creda. Ba uma creda atu hal saida. Ba uma creda atu hasoro hamonai lulik sira. Tambas Jesus nebe marcan a presença e harai mak na ilulik sira. Na ilulik sira tur iha confessa fatin. Katak lori Jesus nia fatin atu kasu ita ema ninia sala. Maluk sira. Ita bele dehan katak evangelho ohine hakarak bolo atenção ba ita ida iha tempo ohin lorong nian.
liu ita também é tempo quaresma. Katigita precisa preparar itaniaan. Moris iha nebe dia atau nebe ita bel prepara itaniaan celebra festa Páscoa. Neduni evangelho hoje hakara bolo atenção baita atu ita ida hakasi itaniaan. Hanesang emam sira nebe lori ema moras paralítico babesig Jesus atu nia bele hetan fali isindia. Então ita sira nebe nakono hosala ita buka na fatin bau makreda ia sacramento reconciliação. Maka hadami falita homaromak nomos liuhosi Santa Missa ita hotu bele simu fali Jesus ia comunhão santa. Ida ne maka reflexão evangelho ohinian bolo atenção baita serani ida atu ita bele halo buat nebe Jesus hanori baita iha evangelho ohinian. Amoris mais saída mahawa karak hani nama hala tuir. No hala ten esforço cole nebe sir hala mai hau. Hana karakter é nebe makaresa gosta mete ransu. Hau passa ali o tempo barak no ransu ia liur ho colega sira. Halo hau halua haune família. Haune ema uluk problema do gosta halo problema. Gosta hemu tua ho colega sira. Ema kono teme ia problema do hau nyan sempre encaixar lá no. Parte negativo limus hau nunca fo tempo itu ampa família. Homori hidiana sanedit makawatene. No hala koi rona maseluk dihang hau sala. Iha tinan rua liba hau hetang desastre. Ia ema fo rumah mai musuh mai hau. Musuh mau kemudian nyan serne. To tempo ida haula ia ona buat tidak. No ema sinebe makuluk sempre hamutu ko hau la doku si hau. Sinela força a tu hambre buka dalam salva hawa ibun tos tebes a tu hakilat husum moris hau takamatan simu realidade arrepende basala nebe hau halo mai beita bot lara dia kair hau nyang liman lori bafatine bedia tambah rasa maroma kria hau belehetan sama-sama tambah rasa maroma kria hau belehetan morismo halo hawa bede hadomi emaseluk hanesan itabot hadomi No hau tur hau noi fila fali no hareb hani família. Kata hani família sira mak sempre ia mai hau. No sira sempre tahu prioridade no importância mai hau. Sinta nang muelo wani morisi dahulu. Arrepende basala nebe hau halo mai beita bot lara dia kair hau nyang liman lori bafatine bedia tambah rasa maroma kia hau belehetan sama-sama tambah rasa maroma
husi ida naik kedas, loka nah no matang hau arrepende. Li husi hau ne experiência ne hotu, halo hau hader no hateke ba realidade katak, hau ne família mak sempre iha mai hau. Reconhece a graça de bem, mas Roma foi mais hal. O maroma que graça, maroma que pensa no mato agora. Habel heta moris fong sai hau ne be dia kliu, do que hau ida ulok ne. Obrigado. Maluk sira, ida ne mak historia konaba milagre. Nebe Jesus haloba ema moras ising tos ida o de hetang fali ising dia. Ita mos rono ona explicação husi matenek nang sira konaba sentido husi historia ida ne. Nomos ita hare ona drama ho música furak nebe kolega sira oferece me ita. Husi evangelho ne maromak fo hanoing fali me ita atu hare ba ita nia moris. Hanesang milagre ida halo ita reconhece ba valor moris. Sai ema nebe hatene ho di serve ema seluk maluk sira nema programa ba ohing lorong niang. Hanesan bain-bain, ami sempre ia perguntas ba ita bot sira ho di reflexão. Perguntas ba ohing lorong niang mak hanesang ne. Momento saída mak halo o reconhece ba valor moris liu husi historia milagre ne. Se imi ia resposta ba perguntas ida ne, bele haruka imi nia karta me amine fating. Belemos liusi amine email. Facilitang bele liusi amine numero telefoni. Nomos bele liu amine Facebook. Ita bot sirania resposta ami sehing. Semak iha resposta diak, se menang kami zola furak ida. Hau Nabila Sagran, hases ang husi ita bot siran futar oing. Obrigada barak i adeus.